Lengang pa ia failo mai ia ona sui foi tanto o tu stemi ia ai ole tau pune Papatisoga ia tonu wa familia uma ia tanto uma o te lole ua malama to tele Papatisoga le vai Papatisoga le vai ia le alu le vai ele alu fa malu foi le ai ele winga le alu le vai te lole ua malama mai tanto ai lava nei ia ongo e loe fa manatu mo tanto uma location ai mai se lanto o ele i o ifo ila le vai o ele i papatiso ia le tua o ila no tu spaia na so ele mantai mta potolu ia te loe tele vaenga e fia nga i tal no ia fa mafala le Papatisoga ina o tanto malama fo ia manino fo ia i tanto le vaenga tau Papatisoga o te lo o familia tanto o masani tanto le Papatisoga fo le Papatisoga le nganga pa ia le tau tala i tangata ngana ese ia o te lo o experience fo to te lo tanto ia e fo tangata wa malama fo Papatisoga le vai ia e fo ilanto umo e le fa pe mai ia o manto e Papatiso ai ya soyo ta plaititi ta pepe ya le lava tatu le fiong pa ia le tua wa tele nei fesili ta te fia mama mai ia o te lo so san mai le upo le tua e tali ya itanto uma haleluya tanto a o ia ila utus pa ia ia le la faita wina itanto le fai upo le fitu ia fa ngata mai le fai upo le iva ia fa so le la sumalua ia tato faita fatasi au fai tu lo taufi ia ona taufi le fa mole lava fai po fitu ia wana lo atu le au farsaio mala au sa tu kaio to tele o mai lana Papatisoga ona ia pa fa pe atu ai le ia te ilato fa nau ngata fe ai wai e wana fa ali atu ia te o to ia so sola ese le to sa tali io to fu mai ne fu ai te tau mana Samoa awa foine yo tau manatu e wha pia ifo yo tau loto. O apero amo o ia o lo matou tama. A wā o te whai atu ia te o tau. E ma whai a lava e ne tua o na wha tupuina mai i nei maa ni wha nau ma apero amo. O lo tu nei foi le matau i ta fu e o la au. O la au uma foi e le fua mai i fua le lei. E taia mala foi na le afi. O au nei o te Tiso ya te o tau i le vai ina ia Samoa. Ai pe tai o le muri mai e sili o ia tia. Le au ngā au o na tau ave in ona se vai. O ia le na te Papatiso i na atu ia te o tau i le nganga pa ia ma le afi ia tau whina. Tatou mata mua i le tusi le amata i o malana wha maumonga. E fōringa mai e tolu i le wha Papatisoga na e ta ua ina. Ia ai o le lifa le aonga nei i le Papatisoga le vai me mua ia o le Papatisoga le vai o tatou mata atu iwe mai o au o te Papatiso ia te o tau mua i le vai i le ia Samoa ia a pe tai o le muri mai ia o Papatisoga la lea fai mai le o ngā ia Ioane ona i whai e le ta ua i le whai wangalia le o ngā Ioane ona avion se e vai ia o le winga o Natala e le whai a Ioane na mea e le se e Ioane i se e vai le o tangata le na te whai a Papatisoga le o le Papatisoga i le nganga pa ia Papatisoga i le afi ok ai e tau te mata nga i tuspa ia le lifa tatua ongone i le Papatisoga i le vai te lo fo io mai tatou uma lava o mata mai nei tai au ia e lama uma tatou Papatisoga le vai a tatou vavai fo i le matai o le lusu ma le valo o le matai o le amatanga lea o le whaalau le ina o le ala o le li a o le ia o mai ia tūlanga uma ma le au nanga na sawa Iesu laulangi fai e o tūlai fai ungo le matai o ua tala noa i Iesu ua tala noa i Iesu le fai pusuma le iwa le matai o muli lava lusu ma le valu ina utoi soi fua mai o ia e la tala Iesu le fai mai i o tau atu e fai no uma lava masoo malama le simea Papatiso ia te ila tau i le suafo tamā ma le atalii ma le nganga pa ia o le memo mua le ona e tele lave o le mataupu nei ia
a tātou matamata la i le whaatonunga Iesu, e o e whaino uma a iainta ngata e Samoa, o na lātou whaia lea, o lea lai whaitala Iesu lau so, papatiso ia te i lātou suafo tamā, o le alo, po le atari, ia mare ngang pa ia. Ai ina uo mai le au so o ale na whaia Iesu, le au so, o mai ngei au so lea o whairinga ruanga. E le I papatisonga, e le I papatisoina, e le au so se tangata I le suafa o tamā le alo mara ngang pa ia. O le suafa le na papatisoia, e le au so o tangata. O le suafa Iesu. E le tau tele o mauala I tono tuspa ia. Pena o atu le au so o whaile melen whai mai Iesu, wa o toi soi fua mai lo Iesu, whailo tala le Iesu lo na so. Ia o tau ua whainu umala ma so. Papatiso ia te la tau suafo tamana tali mana ngang pa ia. Ai otu lau so o lau tele I whaia le poro inga Iesu. E otu lau so o afisi mai ia tangata. O nase me mau te whaia, mau te maure o lai whaavau. A whai mai tele petelu. Samoa. Mai ia tai tasi un papatiso ina o tau uma ile suafa oi. Tamale alo mana ngang pa ia por suafo Iesu. Suafo Iesu. Whai mai. Ia tai tasi ma papatiso ina o tau ile suafo Iesu. A tato wata matala ia I to tono tuspai. Pe fōringa mai o leo skai leo so. La tala Iesu no whai leo so. Papatiso ia te la tau suafo tamana alo mana ngang pai. Alan me leo so olen whai. A wa e whai tau ina tuso ngā ruenga. Papatiso ngā uma tuso ngā ruenga. Na or suafo Iesu. Ele ese suafo tamana alo mana ngang pai. O le fesili la tū lai mai. Wha amata au le lai whai papatiso ngā tātou. O te lole te masani I le tātou la au ngā tupulang a tātou whai paptisonga le vai e paptiso lea I le suafo tamā le alo mana ngā paia a le whai lau so a lau whai tātou e on tātou fisi lori se fisi te le whaamata o le a se mafua anga nā la ai ona le whaonga ina le au so o le suafo tamā le alo mana ngā paia pei ona whaatono ina ai e Iesu. A le ua mai awa a tato whaitau I le eunuka ma Filipo o suafa Iesu. E le I paptiso ina e Filipo le eunuka o suafa tamala lo mana ngang paia. Ma le tele o paptisonga le iai. E o lau Samaria ma tangata umalawa le iai. Le umatatu o tu iai. E le I whaonga ina o suafa tamala lo mana ngang paia. Aina whaonga le suafa Iesu. O le fesini la le taunu mamana mai le au keusano. Ona ina mafuanga. Le mafuanga le whaonga ina suafo tamala le mana ngapai. Wa kwa sori whaavai ke le lau so o. Ma le whai o le mena polo a Iesu. A le wa o mai tatou ngā tūpulanga. E ma mao lava le vao tatou ma au apostol. A le tatou whaonga ina te mine suafo tamala le alo mana ngapai. Ok. Ia e mana o mia le sosani mau le upo le atua tali fsili lea. O le ase mafuanga. Su o lau tusi kolose mta Vaega Lua. Kolose mata Vaega Lua ia mana asu fa umai tau te amata mata fa pena yo tatou sa vale vale atu ia le Kolose mata Vaega Lua fi fa tawina fa poiva o lo fa pe mai fa poiva tatou fa tau fatasi ia awa o lo mau I to tonu ia te ia le tumu umalava o le tua ua ilona tino fa fonga fula ia le la fai tau ne foi po vat ia auto ne fa tangata tau ina auto se tasi le poto le au nga fa se ai tusa male uputu o tangata e tusa mamata upu mo na lang ai le tusa mamata upu keriso ia saulo le fa umanga foi po valu na va vai me foi po iva fai mai awa o keriso la le o lo mau I to tonu ia taia le tumu umalava o le tua o ilono tino. Fifa tawina mar ESV. O le ESV lo fape mai. For in him the whole fullness of deity dwells bodily. Saula New Living Translation lo fape mai. For Christ lives all the fullness of God in a human body. O lona winga. O le whaonga ina le au apostolo le suafa Iesu whaiela to baptisonga. I le suafa Iesu ua iai atoa uma ina le atua, le ainga atua. Le atua le tamā, le atua le alo, le atua le nganga paia, o le tau ave Iesu I lona tino.
Mena le fai mai fai upo iwa. A wā o lo o mau I to tonu ia te ia le tumu malava. The fullness. The fullness. Fai mai ole tua tua. Le nai fai mai e le foi. Le ESV. Le whapeo tani ia. For in him the whole fullness of deity dwells bodily. Ole a inga tua atoa. Lea e nofo I o le tau ave Yesu lona tino. A New Living Translation for my for Christ leaves all the fullness of God in a human body. So o le tino tangata lo Yesu, o lea na te tau ave ina hai, le a inga tua ato. So fa atino ina le au so Papatisoga swafa Yesu, o le a inga tua atoa na ufai. Na o ye tutonu ina, aisa lang o le tau ave Yesu ilona tino tangata, le a inga tua umalafa. Amen. Ia o le si vaenga tauna e tauna sosoani mai mo tātou. O le si mau sosoani mai mo tātou. Okay, le lau whai tau ina atu le version le MPC. Le MPC, o le AMPC, whai mai. For in him the whole fullness of deity, the Godhead, continues to dwell in bodily form, giving complete expression of the divine nature. I le whaongaina le au so o le suafa Yesu. O le whaongaina na lawe I atoa I nā le a inga tua le atua tamā, le alo, ma le ngang paia. Le alai whaongaina le au so o na o Yesu, o le na te tau aveina atoa ina umailon tinu tangata. Ia le a inga atoa. A inga atua atoa. Tasila na mafuanga ngonga. Na lai ona. Na lai ona le whaongaina suafa tamala mana pa ia. Ai I le whaongaina I tātou. A whai fo Yesu whai whi au. E na te whaongaina suafa Yesu. E le se me o ia. Ai pei a tātou matamata loa I le tuspa ia. A tātou whaongaina fo I suafa tamala mana pa ia. Ia mako I se laupa senga fo ia. O le ainga atua umana le whaongaina I le whatinonga Papatisoga. Ia o le whauma mlama tātou o Papatisoga. Ia o le e saumaringa ngana e leni o le whaatofu atoa I lalo. Whaatofu atoa I lalo. O nei fesili e whaapea wa te o tele o tangata fesili. Pe e se aile Papatisoga nei ta maiti te tununga le wha presano. Ia le te tununga le wha pentekoso. Ia ona e le umwhain Papatisoga in ta maiti. O te lo fwoi na te mamla mai. Ai e tātou manatua. O le vaenga nei taun tātou manatua le okesiana. O le Papatisoga I le vai lava ia. E le whaola I nai se anganga o se tangata. E le mawhai ona ola ai se anganga o se tangata. O le whaola tanga. O le Papatisoina I le vai. E iaile la asanga ua whai el tangata. O na whato a Papatisoga I lea. Me mua la nei. I le Papatisoga I le vai. Peo au te au mai tala le unuka. O le unuka ia o le tangata matua. Ai a o le ia ruifo ina lo le vai. Na mua nea talitonu whaatotua. Na talitonu lo whaatotua I le whaolatanga. Whaato a saulo I le vai. So ele mawhaila sa matiti o na sau tofu le vai. Ai le o mamalama ele mea o le talitonu ma le whaatotua. Ele mawhaila o na sausta matiti la ititi tamatiti pepe. E sau whaatofu le vai. Ona o le Papatisoga ia, e le ai masesi upu lava mai ngangana ia tusi e tuspa ia. E o se ngangana Latina, ngangana Aramaika, ngangana Eleni, ngangana e Peru, e le ai masi ngangana o ngangana na. Ia, e o lava ngangana Ethiopians. E le ai masi ngangana o ngangana na, e mawhai o na sui e le upu lea, o le immerse, po o le wha tofu lanu. So o alavalanga ngana lo o mai le fiong pa ia le tua. E tasi ale winga lo loto o Papatisoga. O le whaatofu I lalo. O le lo a toa I lalo le tino tangata. E eila o na winga wha le tus pa ia. Ia o lea lai o na whaatino e tātou la o keusano. I le tamaititi pepe la. Ia o te loa e tau te o tātou le o tui. A I le tamaititi pepe la. Le whaatino I tono tātou I le ngaruenga. E le mawhain Papatiso. Ai ta talo ile au ona whaamanuia ma dedicate lumo le li. Ona e le māmalama tamaititilia. I le o langa pe whion whatutua. Wa o tangata tali lo Yesu ina ua talitonu. Whaatutua. Whato asa o le Papatiso le vai. O le Papatisoga le vai. E le ina ia Papatiso mo le whaoratanga ia mau. Ai Papatiso o se identification fo lele. E loa ai o le ua ia te ia ke riso Yesu. Wa umana whaatutua ma talitonu.
ele mawhaila sa usta mititi pepe. Tātou whita ngofi wha atofu le vai. Ai leo malama pe. Ile ngā mea ta ur whātua. Wa e whasile tu nei tamititi pepe. Pe a mai ngai luma e tato tali ina o te while fsia koe. E tali ton oia Yesu. Ele mawhai whape mai. Te loa e tali whasile atu te while. E tali ton oia Yesu mai. E leo malama tamititi. Tamaiti mea nana a mai tamaiti. Whai ta talo. Wha manuia e lumo le tua. Ilona tupu wa. Olo le na matua. Whatoa mata lon tai na ilol mele ta ori tari tonu. Nei lo mele ta ori whatoa tua. Ia ai maise o leo langa e pe o na iai. Wa matan sama. Wai le eisi so tātou le papatiso. Uma papatiso tātou. Ai tau te le ili liwa le ili wina o tātou o langa le li. Uma papatiso tātou. O fo ia na uola e whatoa uloan papatiso o ia mati. Ile masina o mati le iwa se lau fitu tas papatiso ia masina o mati. Ona winga na are tolu ni masina pe alo matua whanau ia Januari. Ia e puali mati papatiso le whako akasi pe rua masinga ai papatiso lo. Kwa ule malama pora la menga whai. Ia, vi ia le tua. Tatou wawa ai fo ila le fionga pa ia le tua. O le papatisonga i le vai. O le se whaai o le e tusa male a onga tuspa ia. O le papatisonga i le vai. O se ngaioinga. E whaatusa lea e lo ai se kirisiano fou. Amene. Ia mai o le ata le au mai i le papatisonga le vai. O le ata o le maliu le li. Malona tanunga. Malona toi soifua mai. So o le whailo na lea. E ifo istangata le te tonu whaampea o le papatisonga o se simple. O le papatisonga o se whailonga. E lo ai i lātou ua ia ke riso Yesu. Ua iai whaatasi lātou i le, ua auai whaatasi le maliu o le alii, malona tanunga, malona toi soifua manu malo mai. Say amen. So nei vaenga tā ua ia. E a ona mamala mai tātou, a whapela o au leo o mono papatiso, lona winga. Ua lewa na, ua umono whaatasi atu au i le maliu o le alii. E ui ele tanua ustonga mau. O le vaenga mua, papatisonga lona maliu. Okay. E ala na tau mele papatisonga lona maliu. Ona, ele i whaia se whiriwhiri ngā tātou mo Yesu pe mata maliu Yesu pe le ai. E le papatisonga le tau o le papatisonga i lona maliu. Le ala whai mai. A whai o whaatasia i tātou i papatisonga i lona maliu. Ia tātou whitangofila e whaile le tau whai breakdown mua ngai vaengai. Papatisonga i lona maliu o le ale winga. Le winga o papatisonga lona maliu. O tātou le whata asoi fua mai ne le awhi se lau ia o Yesu ke riso na maliu le ua lua hawhi tau sanga taru ai. A whawhen whaatasi atu i tātou nei a ngā ngawhi. Whako a whangaua ngawhi. A o le whai maitus pai a wā a whai e whaatasi i tātou ma Yesu i le papatisonga i lona maliu. Okay. I le maliu o le li. I le aluai o Yesu lungo sa taulu. O le vaai mamao Yesu, mo le whaamangaloina o angasala ale lalolangi atoa. Whai mai le tala tuspa ia tustala e pelu, e whaavavau le tongiola. Lona winga, e au ngā tupula ngā le tongiola le na whai a Yesu. O aila tangata soifua mai neia, ia soifua mai tatua, le ala ua iei tātou lau ngā tupulanga nei. A whai e tari tonu tātou i le maliu le na maliu a Yesu i le lua awhi tau sanga taruai. Ona wa tātou tari tonu i mwhatua tua iai. Ona whaola ina lo leo tātou wanganga. E taula papatisonga na, ua auai tātou papatisonga i lona maniu. E taula o le papatisonga le e anga i le tino keriso. Ua baptized into Christ, lona winga, ua iai tātou papatisonga lona maliu, ua auai tātou i le mele na whaile lua hawhi tau sanga taruai. O le taimi lava la e a foi, e talia i tātou ma tātou tari tonu whātua tua le maliu o leli, o le taimi ale naia, e auai lo tātou, lona winga o nafam tanang auai lo tātou, o le taimi anai mangalo e lo tātou angasala. E le whape tari tonu tātou nei, whātua tua nei le maliu o leli, ai whatoa whamangalo tātou. I le aso le nā. Mai tau mai le se senga. Whatata inga o au. Na whaola ina lo uanganga, na whaila o whiwhilinga mo le li.
ile aso salo na lua, ile aso se furu fao Februari, ile afe se lau iwa se furu manitot. Ele fa apea fato a mangalo ina uang sala. Le yo fa mangalo ina o uang sala. Wow, ngā kupulanga, ua fia kausanga karuai, ua lua afe kausanga karuai. Talu ona o sia Yesu le taulanga lea, mo le wha mangalo ina o ngasala. Ai ile afe se lau iwa tolu na talia ya u Yesu. Fato a manino ai mapupula o mata, o lea ua wha mangalo a ua Yesu. Le fa pela na talia ya u wha anotanga le iwa tolu. Fato a tau mawhaima ya ile atua i se tongiola, ile temi lava na moa, le ai ua levanga uma whali tongiola. O le taimi ana e taritonu, o le tangata, ma whaatua le alo le atua, o le awai fo le nā o ia i le Papatisoga lona maniu. O le Papatisoga la leo, wala na tau Papatisoga lona maniu. Ona o le upu Papatisoga, o le whaatofu, po le se upu le masani tātou, o le lolo i lalo le vai, whaalilo lalo le vai, o le whaatofu lalo le vai, ia tā ele ato le tino. I le maliu lao le li, na ia whai aire mea lea mō tangata uma lava. Mō tangata uma. E o au alapi la le te te ia Yesu. O lai au fia ila tau tonu i Papatisoga lea. E o fo ia tātou ia. Le tau te ia tonu Papatisoga lona maliu. Ma le tala anga lai whaapea tuspa ia. A whai e tari tonu ia i tātou ma i o i tātou loto ua whaatasia i tātou ma Yesu i le Papatisoga nai lona maliu. E whaapea na uma fo ila tātou i lona toia. Tu mai. O le fōringa ali la, o lo tātou iai le vai. A whapeo tu whai atu ne ia, o tari tonu lava, o Yesu le ano le atua na malium, toi soifua mai, tanu mia ia ma toi soifua mai. E io e ilo loto, pe o tala tu spa ia, le romam tau se furu fai paiva, o le tari tonu lo na loto na fio mai Yesu, le tino ma tau tau lo na lo faiva ia, le li o Yesu, ia e whaola ina lo na nganga. O le taimi lava lana na, e whaamamai lo Yesu a tatou wanga sala i le taimi le na. Lona winga, o ina fo e tatou tatou i o iai, o le Papatisoga la i lona mali, o lo tatou awai whaatasi. A o le ara fo ringa i loa, i tatou awai, o lo tatou o ifo i lalo le vai. O le mali o le lii, o lona tanunga, ma lona toi soifua mai, e whaapena tatou, o lo tatou te tununga le mali o Yesu, whaamangalo tatou, o lo tatou o ifo i lalo le vai, o le rifona Yesu tunga mau, o le toi soifua mai o Yesu, o le toi aruae nao tātou mai le vai. Masavali i le ola fou, ola whaafowina. O le whaanoanoanga pia whaapea o le papatiso tangata ele i maa malama. O na e papatiso aruae nei le vai, o tatauna fou, ai aruae nei le vai. O le ola ngala o le vanga iai. O la ai koe savali ia ele i foua. Ai mantua Yesu nto whaatuina mai le tino fou. O le toi tū mai lau Yesu nai le tunga mau. O le atana nā pe atatu o ifo le vai. O ifo i lalo le vai. Whai mai tala pe tenu. E le o le fufuru ino le elo le tino. Ai o le tali le loto fuati e ifo i mamai le atua. O lo ua wifo le vai. O la utali le o lo loto fuati e ifo. O le ua wifo le vai. O le atanu o ifo i mara. Ma o utangata le anga. Ma o utangata tuai le vai. O le whaanononga la pe a whape. Ia intangata whaola ina ua umantalia Yesu. Ai rifo le vai. Ai wa nei le vai. Au lang sa vali or kenu ai kasi. Ele isui a me ole au tu ole ola to e fu ta ina. Ai to tele ole kirsiano. Ele I fou la val nat sa vali. A ka fasile ko fa a papa kiso ole le lua fe se fulu val. Ai ko papa kiso nge fo ya ole lua fe lu se fulu. Ale fola ko sa unge fo ole a fa akorung papa kiso. Ale ko sa vali ale ola fo. So nei vaenga na e fo le taunu ma o fainga tala me ole Papatiso tangata e alu tau muri muti. O ngo ko fo ngo sia o ke alo fa ye. Ko sa wala nginga anu ngo sia nga wo alo fa ye. Ia mamuri ko fo ko mai. Ko fo pongi sa ko ya le lopola le me le fa. Ai e mana malama le leila o nga tuspa ia e ole ruifo tangata le vai o se whailo ilo po se whailo nga va aia lea e ta utui ua iaile la mahafutanga ma ke riso Yesu e pei ana mam whai poipo langa le ua expire mam ai ole winga la ufamutalanga e pei ana mam whai poipo ole ale fōringa va aia ole mam whai poipo ia se whai kula ukana le kakere o kule mama o aso i o lai kiki
Fai mai tala to ina, fai mai tala tangata mantua. A kuilo ka sei, ai kuilo ka ninga ka makau. E ka ukau fai loko o lua. Bela ngai alo loko sa pe. Ko kui. Ia o kene lo pesa o ale la mai o matu o kene lo pesa o ia a tui foi la mama. Tu sai o fai longa pela o tangata intia a sila le tangata intia. E la to nga no unaia. Pese sticker mele maulu mo maulu e ei foi fai longa va ia nga me il Samoa la foi le matato va ile mam fai poipo. O la le mele ta o mai le mama. E fai lo ato le mama ile istangata e tilo mai ata ita. Wa ile. Wa yaile ua mamafuta wa yaile fai longa va ia o le yaile ua fito tonu yai o tangata ne wa yaile ua fito tonu yai tangata ne o le Papatisoga na le vai e fai lo tu ile langi ma so tangata ma e o le amoni mawina wa yaile lo maftanga ma le ua e talia ina i to tonu yati so o le wifola le vai ele o se me foi fa pe e o le sistema le mantolot o le si me se lava le piplicol melea o le papatiso tangata i le lotu mo le lotu ina ia ave ai tangata papatiso le ma mempa le lotu e le tusa ma le tusa pa ia na mea tele la ia ngaruenga whapena o le tupu e saulo tangata i tono le lotu papatiso lo e ave ai ma tangata lotu ai le o sea o onga na tusa pa ia e tasi ala awala le papatiso tangata o le whailonga wa aia lea e ta utu e wa iai le ma maftanga identify ai le maftanga hau ma le atua ma Yesu Keriso o le whailonga lana e alai ona rifo tangata i lalo le vai ia ma faisana tau tino nga fau ma fau ringa o sana mo pero me le wala awa ione o la uri fua mai fua tau ma sana mo wa leo me la uri o le fai Papatisoga skoinga fai Papatisoga a me la uri kuma mao fo le pe la kufika ngofima ma fika Papatisoga ione wa e fou la tomata mata se ngaruanga sto ino yane le fai o fa tofo tangata ma ia o mai pe ia ona o le o mai o pau al fam talanga le mai o atu au sa tu kai ma o for sel Papatisoga yane lona wing ele o details mai kuspa ia penga o ya penga o ku so la koko penga o soli yangele o soli yangele vai fa sanga solia ia pe o foi maka pe fa pe ka ko yese va ai me ka kale e va ku ka kale ele e si ai ka kale si ai ele se fale mo foi a kili va ku la uri e yonga la e o foi ia e o fur pa o le man ia la ku kuma ma o le la e o so meritala yone o faitio yone ia o se foi fa punga ia ele sa o faitio o fa tonu yone ona o le tala na i fa tonu sa o yone pe se tala fu la tala tamai o tengia yone fa mai fa na o ngata fe ai o lono winga e fo linga mai le tala na yone e ai le tala la wali ia ngo ka wal au ia yo e pe ngo fa pe sole ku nga me o fe ke sa o nga me fo e ke fiu e fa ni me nga ma ko yo le ola e fa va mo ke o ia ke ki nga inga e fa nga me ma e mai furu ia pong kana fa penga ai o so me lo tala yone fa mai fa nau angata fe ai ka ngo yo ange le me ngaka i me ka ngo sa o yo ange se i lunga le ha fa nau angata fe ai ia lo tanto lo ngata fe ai ia o ngata fe ai o lono winga o la wuri ngo me ele un fa nau o tangata o lo fa ngau ngaka fa na o ngata fe ai o ele o mai o ia mala tuspaia po le ase singa inga ke le la usatu kai mala fa se nga fai o nga le ka ngo fia upo yana le vala fa na o ngata fe ai o ai na fai atu ya te oto to te so sola ile to sa tali lono winga ta to fta ngo fe fika tala na yone o ai na fai atu ya te oto to so sola to sa tali fu mai ni fu ta mo sana mo o le awala le na fai yone na pauana le awala i loa sefe mai tangata mai to sao le atua o lea mua salamo fua mai ni fua salamo o na saule fai Papatisoga le ta o tuai salamo Papatiso salamo wa Papatisoga le Yohane ele Papatiso ina ia salamo ai Papatiso ina ua salamo e mua salamo fa ko saule Papatiso ele mfai ngo sa mua le Papatisoga le salamo o le Papatisoga na le o le Papatisoga le ta o tanga ta o ila maftanga maneli
O le tala la Ioane, e le aisi se ma whai ona sao to o sao le atua. O lona winga, e tala whea ngai e maana ngata tau, o na sala mō umatangat, mō mai e kokofu le vai o le Papatisoga. O le whailonga nā sala mō, o le whailonga nā maftanga tangata maleli. Amen. Na winga tā ua tato a onga nei, o e tangata le i salam oia le i Papatiso. Tā lo whai tua oi, a tātou tu puranga, se su tātou le Papatiso. Ya, me le whailo taf. O usala mo au kere Papatiso. Ya usala mi ko nge. O le vonga usala mo a koe o le vai ne o kere anu. Le si vai ngata ua ia mamala mai tātou le wingo Papatisoga. E tau mai ai. O le taimi lava whafonga mai Papatisoga le mariu. O le taimi lava e talia tangata Yesu ave mauna li imon whaola. O le taimi nai tupo ele ulua i toi tu. Ua toi tu mai oe nai le oti i le taimi e te talia Yesu ave mau tātou li imon tātou whaola. Lele wingo nāmea. O le taimi e le i Papatiso tātou, o le taimi e le i talia Yesu. O le ele mea lai oti o tātou wanganga. O tātou wanganga. O le taimi lava la tau te talia Yesu ave mani mwhaola. O na ngā ioi mai lo leo le atua i totonu. I le taimi lava na, o le unua i toi tu, o le toi tu mai o le anganga nei le oti. O le tali la pe o le tala pe te, o le tali le loto fuotia ifo i le atua. O le toi tu mai o tangata nei totonu, nei le oti. O le whailonga wa ai e fafu, o le luifo o tangata le vai. E whailoa mai ai. Ia le ngā luanga le atua le ua whai totonu. Amen. E masani la ona whaapea whauinga ina nisi whai a onga le Papatisoga le vai. O le whailonga lea o le ngaluenga i whafo. E whaaliali atu ai ia se ngaluenga ua tupu tu tonu. Po le suinga lea ua iai tu tonu. O le tangata la le ua ruifo le vai. E lea ruifo ona ua fieta ele le vai. A ruifo ona ua iai le suinga o tu tonu. O le toi tu mai o tu tonu. O le to tele lau tangata, o le taimi e tali a Yesu, ia to tele a toi tu mane woti. Wa uno toi tu ma le iwa toru. A o le toi tu mai hau le tino nei, ia o le le whaatai tali le unga. O le toi tu mai o le anganga, o le taimi e tali a Yesu, whaola ina lo le anganga, toi tu lai mai lo le anganga na ie woti. Nera le ta ua tato, ua whaola ina o tato wanganga. Ai, ona e aini sia o onga mo u whanongo longo iai. O le aluifo le vai po le water baptism po le Papatisoga le vai. E whaapea. O le awala o le wha o la tanga. Ia. E ta taula ono manino le lei. Po o le ale awala o le wha o la tanga. Awa o le wha o la tanga ia. E le maua mai le vai. E le maua mai ina ua aluifo tangata le vai. E maua mai o le wha o la tanga po o le salvation. O le mea alofa foa i fua. O le free gift. So e le maua na le vai e maua le wha tua tua. O le wha tua tua. O le alofa tu no whaola ina i tātou i le wha tua tua. Whaola ina i tātou i le wha tua tua. So o le whaola tanga la po service. E maua ina ua. Wha tua tua tātou i le suafa o le alo le atua. E le maua mai le vai o le mea lea. O le Papatisoga le vai. E le whaola ina i le anganga o le tangata. Ai o le whailonga wa aia lea. Po le talia le loto futif. E whailonga tua i tangata o le larolangi. Ia mare whaifi au matangata uma mori mau. Wa iaile maa maftanga mareli. O lea ua whaoraina. Ua toe ola lo uanganga sa hoti. Amen. O le fufuluina la lea. Pei o le tala le sau nistutu singa polo whengenga fau. Ina ia toe sa vavali tātou i le ola toe fua ta ina. O le ola toe fua ta ina o na whea lavalana Papatisoga tangata. O le ola toe fua ta ina la ngā e va aia tangata uma le ola whafawina. Ia, ona o whaola ina le aso sufao o Februari le afe se lau i watonu. Ai Papatisoga o i le masina o mati, i le tausanga lava na. I le tausanga lana, na amata mai la usavali le ola toe fuota ina. I le o onga la tuspai, a savali tangata le ola toe fuota ina. E le mfaun savali whaapea mai la ia lea, ia whaamuta i, ai tuari toe Papatisoga toe savole toe amata. Nei, o na whelen tat Papatisoga. O le ora toi futa ina na a mata mai e o mai le aso nei se o le toi fia mai o le li. O le wingala na o le tatu wifu lalo le vai. Amen. Ina ia fisosoani mai mo i tatou. Ia ma ia whapena. O na tatou lo, wasu ia i tatou tai tai. Ai le i whaola ina tatou.
o tātou master oi, Mr. Devil. Ai pule sa kangi a kako. Ina o tātou talia Yesu, wa sui tātou taitai. Wa sui le ua tutonu ia te tātou. Jesus. Ia, lea la wa oro tātou papatiso. Fai tātou tautinonga fau. Tātou savavali leo no toi fota ina. Te ilo oi. Lesi me maalia le leo whamanatu mai tia. Te ilo le taimi taimi oti tātou tangata tuai. E le aima se so tātou e. Mana tua foi le oti le tino. Whamata ise se atata vale pea o mai le oti le tino. Lea? E o mai le oti le tino wa tole ma nava o tātia wa oti mai le tino wa pilima whape wa sasa wa le koe ngā ioi. E le ise se la ngona se ata taimina. E le fia se si. Oa, o loi mata o lea. O le tangi. E le wa experience o mata tole maliu o le tino nei. A maliu le tino nga o loi maka o le kang. E o le au mure mau e anu anu ma losi e aka o nei tangat e anu e whapenga. Ku mai lunga nesi e le umi ang anu aisa, o le kangi wokir kingo. Ai a maliu la le tangata tuai alai ola le tino. A maliu lo le tangata tuai alai ola le tino. So le hola ka ko le feo hai. A le mele o tupu. Wa le oti tino. A ua oti tangata tuai. Fa mata o ai tangi le asonga. E kangi isis. E le ai. Nga pau ane le mawhai nga kangi le aso e oti tangata tuai. Nga sa kangi. Ke lo nga sa kangi e kangi le aso e o kirkanga kuai. E kau ke lo loko kangi sa kangi le kusa ke va mai mausi au kama fa moi inga lea. Ola ngomela kasi ale kurei, ale wasui. Kusa le woti tangata tuai. Kusa nga o sa kangi ala e whangongo le oti o tangata tuai. Wafo la le koe mafuka mai. A le ora a mafuta wa ila maftang. A kiri kang sa kangi wa kunga. Woila arwi foila le vai. Woila arwi foila le. Le la papakiso ka umai ai. Fai mai ia. Bye Satan. Goodbye world. Fato fana rangi ua uma oi. A ole maliu le tino, ia te lona o tangata whai tino ai tangi e temina. A ole maliu o tangata tuai, nga ole spirit, evil spirit. Nga o sa kangi e kangi, wa whaangoa sa kangi, wa ko ese le mua kualanga vaenga. Lesi la vaenga ta uona, e au ona mamalama tātou Papatisoga. Ole whailonga va ai ole maftanga tangata. Mane atua, wa le atua sa vale tangata e ona hala tuai. A o sa vale tangata e lo. Ala fou e tusa mareli. O le mea lale, e ta tau tangata uma. E ta tau tangata uma no talia Yesu. A fai foi este tangata talia Yesu. E ta tau on talia. A umonon talia lal me fai. Lal fai longa vai e lo talia Yesu. Papatiso le vai. Papatiso le vai. Se iso ele lau tusi loma e vai. O ata vai ia ole. O le mele Papatisoga. Roma valu fai pusuma tasi. Ia, na ia o tātou o le fia fai tau tuspa ia. Tātou fai tau fai tasi fai pusu tasi. Ia, ai a fai e nofo i to tonu ia te o tau lea nganga o le na toi whaatu mai ia Yesu na ie uoti. E whaola mai foi o tau tino au ngā vale e le na toi whaatu mai ia keriso na ie uoti. E lona nganga o lo nofo i to tonu ia te o tau. Se o koe whai kau o kua mea lea kaku karkana ngoa. A whai e nofo to tonu ia te o tau lea nganga. O le na toi whatu mai a Yesu na ye woti. Whamatala o lea nganga lea wai. O lea nganga o lea tua. Lea nganga o le na ia whatu ina Yesu na ye woti. O lea nganga lea wai. O lea nganga pa ia o lea tua. Whai mai. Ai a whai e nofo to tonu ia i tato. Se whatu sina o to mai tala ni. O le tusipa ia. I le whenga inga fōua e maise lava o onga Yesu. E tele manono i a onga Yesu. A o onga Yesu. E tele lava na i mauru upule a whai. A whai. O le masalo o le ova ma le ono supa sene o onga Yesu. E le misi le upo Yesu le upule a whai. Le fole o ma ila o apostolo. O le foi la tau tamu whai e kout ma le upule. Sa whanongo longo i le au so. O ia Yesu. Ona o le tala Yesu. A whai. Pe e te lei o se whi au tā ua, na e mo mori mai le upuna a whai.
A fai ele pa ule fu o sai tole ele mapala. E tu mau pe o me tas lona winga o le momoringa mo le upu a fai. Lona winga e tatauna pala. A fai ele pa u mapala. Ele mau mani fu fo. A fai tele yo a onga Yesu e ta uma yele upule a fai tele yo lona tau. A fai ia ele a fai ele ai o tole le tino ma le toto le li. O a onga la Yesu e momoli ma le upu a fai. Peye o le whapeotania if te lei o se fe au tau ala e tau ma whai le upule e nati tau ma whai whamatala. Pei whanau i a whai e nofo to tonu ia te tau lona winga i aila le opposite me mene a wha pea whea la pea wha pea le nofo tonu ia tanto lona winga na ele maua sini au tua le mene whai mai ai a fai e nofo i tonu ia te tau lea nganga o le na toi whatu mai ia ke riso ia Yesu na ye uoti e whaola mai fo i o tau tino au ngā vale e le na toi whatu mai ia ke riso na ye uoti e lona nganga o lo nofo i tonu ia te tau o le nganga o le atua o le nofo i tonu o tangata la leo whatu o tua a whaila e oti tangata whatu o tua e whaapeo na toi whatu mai e lea nganga o le atua Yesu na ye uoti e whaape na uma e lua la mea ia tano i melea o le whaatuina lea nganga mana tuola e le nofo lea nganga o le atua i tonu lea nganga o tangata le taimi o la e oti ai e ola lo lea nganga o le tangata ina uotalia Yesu o na whatu a nofo lo lea nganga o le atua i tonu o le tangata o le nganga la leo le atua a o ina maliu le tangata e nate toi whaatuina e whaapei o le whaatuina o Yesu e le nganga o le toi fatu Yesu e fa pe fo toi fatu tatou le nganga o lo no fo tonu tatou le nganga e tasi o le tu le fatu ina ke riso na ye woti o le nganga na o le tu le no fo tonu ya te o ma e toi fatu ina fo tatou le na fai mai e fatu ina mai fo yo tou o le na toi fatu mai ya na fatau ato a fai no fo tonu ya te o tole nganga o le na toi fatu mai ya Yesu na ye woti e fa ola mai fo yo tou tino nga vale le na toi fatu mai ya ke riso na ye woti e lona nganga o lo no fo to tonu ya te o tou o le mana ye yo si maude e fa pe umala le ato Papatisoga e fa pe ona toi fatu mai ke riso le nganga o le tuona ye woti e fa pe na uma lavan toi fatu mai ta to le nganga o le tu e le taimi la le Papatisoga matali e ta to Yesu mta toi fa Papatisoga e le ova ayo ta to matali tino nga luenga le tu le fight tono ta to i le swing o ta to i le fufuruino ta to loto a wa le se men fan furuino ta to loto te lo le loto ele le ma loto palpala ele ma Clorox o alava ko inga vaila au ese o le olanga ngei o foi ko inga so nga sa enkisi ele ma fai nga fa ki fufu le loto tangata ai e ma fai e le o to fatu ina le Yesu ona fai me nga o le nga yoi mai la le tu ma fufu o tatou loto ma fa ma i tatou e tu sa malona fina ngalo e fa pe nga le ata o Papatisoga ile tofu e tangata le vai Papatisoga suafa Yesu e fa pe fo into fatu ina mai o la nga yo ye le nganga o le tu e fa mama tatou so tangata la o tofu vai ma to sa ulunga nai le vai ye lo tangata fo fa solo ato fo o tu ari tai au po fo e fo o tu lu o lu tolu se o kisi masima tau sang fo awa foi la tala le awa to tele o tangata o le masau ia pea o ni le o ngā tonu foi le mana amatanga Januari, Februari, Matea, Pelila, o lae lele le lima nanga a vale fole. Ho o kuia enga fole, akili enga to urkia mahalosi fole, pampambu me lungo le enga morunga, e lungo. E o kura a whai utesema, a whai mairo, e umar pāki sa whai, sa wa kulo le ia ko a maka foi ang wali ko ia maka foi ko ia o tino atu le asol nei to a mata foi oh yes God is good all the time every time all the time ia fa penga a le winga no tangata fo se ia fio mai Yesu fa talo fo lo to ma fa ia e ia na se longa fio mai Yesu amen
Se e lola o tangata toi tu. O le wanga koe le te mintari e tātou Yesu, o le hoti lao tātou le anganga. E le ne whataita e Yesu, o le ngalua mo le nganga pa i o le atum whatu Yesu ne tunga mau. O le ngalua ngana tasi whatu ina fuk tātou na ye woti. Le lau o le vong tātou tu, o ola o tātou nganga, o toi tu o tātou nganga nei le hoti. Ai o le hoti le tino mai toi tu mai tino fau. Ngā ioi ai whaia le nganga pa i o le atua. O te minei le tau te whewa i lau ele nei, a o tātou toi tutu na ye uoti. La lau ingo na whamatalanga, ua ola o tātou nganga nei le oti. Toi whatu ino o tātou nganga nei le tuunga mau o le lanolangi. O le ngā ruanga lana le nganga pa i o whamama i tātou mwhai tātou mtangata fo. O tātou mamala mai le o tātou mtangata ngasala, say amen. Amen. For many ERV, God raised Jesus from death, and if God's Spirit lives in you, He will also give life to your bodies that die. Yes, God is the one who raised Christ from death, and He will raise you to life through His Spirit living in you. Raise you into life. Mena le woleng tātou tu mai. Nei he uoti. Maholo tātou nganga le tātou tātou tangata u whaolaina o tātou nganga. O le ata whatai taila i loai, o le whailonga wa ai e loai, o le tātou papatiso le vai. So o le papatisoga la, e leo sa a onga fole le kanisia, whapea ia o le a onga nei matu lotu, e so stangata e sau lotu nei, e tauna e papatiso, ina ia whailonga tuai, ia tia umaoe, a maise o le morimau o le nei a kanisia, ua whai o matangata lotu o le kanisia nei le ai. E leo sa a onga na tuspaia, o le a onga tuspaia, e alana papatiso tangata whaatofu le vai, o le whailonga wa aia lea, mua e lo ai, o iei maftanga tangata mai Yesu, whailonga lona lua, to sa vali tangata le ola toi fota ina, melo na tolu, ia o le maftanga e whaavavau o tangata mare atua. Wai lo ilo langa suia, o sui lo langa. Ia o le au ngā fwone le au onga a whai o mai mo mai nisi pe whaafonga fwoi, o lewa na papatiso ai le o suia lava leo langa. Ia e maa nei a lava le upo le atua a matanga ngā a just le mua fwole. Vai mo mo foi ulo le va. O ke le kapekengi o le ala mo kapekengi a le winga o kala fwole. O foi ulo ka vale ka sia fa pe adu ka va. A foi ulo le va ele mo fai ronga fa pe adu fa pe. Le ke milo ai fai le mua si me. Fa pe nga fwole lo lang fa le nga. Kan fwole a just le mua fwole le. Fa ia o le si vaenga tāua tau mamala ma tātou paptisonga ona o le e halu le media tātou a onga nei ona o le te tununga i o si tangata e whaapea e alan paptiso tangata le vai ina ia ta lia i tātou le atua no ele ise e unscriptural ele ise mau ma tuspa ia e whailoma ia e alan paptiso tangata ia ta lia i tātou ilumo le atua whateta ingala o i fo i whaavai ni sta tununga ona iei ni sia kalesia nisi whapaputonga i leo tau iei nei Samoa ai sa iei sa wa ai o mata i le te tununga na ia umalona whanau whawina tangata watari ia Yesu ia wa free e le tala fwole le Yesu e whai a whapea tu whasaloto ina o tau le te leo tangata o sa loto whamaoni o sa lo tonga na lea mai lo tangata nei papatiso mai lo la ia lea ia a ole i whai a tapoenga mai mo mua ia tau ina ma whai whiau mai lo inu se la tau whanguski whafoma inu la tau whanu malosi ia umaroro mai lo le whai loto whapea ngana te tu nungo isi tangata free mea ka o free pune ha oila me whai o ngā free mea ngai ka o free sa ieila te tu nungo whapea ngā sai Samoa e o mai mo mo fai au mana au whainga runga ia ingula ko fangu fore le whangiwa ngiwai whapea ngā fore ulok kanga so se mea ka kanga uma mea uma kanga le o ngā o hako ngā mea le anga uma kanga isa free sa o tonga ai ngalo i tala paulo ya katia e le a ver sa o tonga mau fiu le ambio le ia o le tala mana ia la na vaitai tasi ia le a whae le stausanga angi mare a fafufuru a koa wharenga whailu le ai ma se whare ka lepe umare a wha e o pou le se pou koa wa aia le se a whamakau ki angi mare a wha ka lepe whare kunga o si ma ia le pinginga ngā le a wha e o markaimingi wale ko hise loku whapenga ka ilo po fesi me o whaia ai le ko hise loku whapenga wa aia i le no whoanga sa whaia so ile o te tununga na ina i papatiso tātou tali e tātou le atua whawhera pe au sau papatiso ai te o latu toi whaia me o te loto ia ele sao
Le sita tununga I le paptisonga le vai mo le whaona tanga, mo le whanau whawina. O le paptisonga le vai e le whanau whawina istangata. Wa iei lava whaailoilo ia o le paptisonga le vai. O le si mea whaapea o le paptisonga e avei tangata ma Kerusiano e le sao lea. Ona o le whaona tanga e o le mea fua I fua. O ai e whaatua tua ia, I whaona ina lona ngang, wa avea o ia ma Kerusiano. E le o le paptisonga na le vai. E le o se whailonga avea tangata ma Kerusiano. O le si a onga o le ua masani tangata ia o le avea ma tangata lotu o le lotu ia lela na fia tone ia ene ai. E le papatiso tangata ina ia avea ma tangata lotu. O le whaona tanga fo le tautu iai ma le ministry nei e le papatiso tangata ina ia whai ma tangata lotu. Papatiso tangata ina ia whai ma tangata o le li. Ia ilo ai o oio tangata o le li, o iaile lo maftanga ma le li, o oio tangata fou, a whaina tanu mia Yesu le tunga mau papa, a o tanu mia I tātou tunga mau vai. O le whailo ilo nama, le whailonga na e tau tu ai. O le maliu Yesu, malona tanunga, malona toi soifua mai. E whapea fo I tātou, o lo maliu sa iai, o maliu lo tangata tu ai, o lo toi tu mai ina ua oa. O whailonga va ai o le maliu o tātou, o le wifo lanu le vai. Tānu mai na. A ole isa honi tangata papatiso mo tūru mo le tua whailan tau tinonga whaafonga le nganga pa ia uma loa, toforo I lalo, sauro I lunga, tangata fau atotoa. Amen. Wa tanu mia leo langa tuai, a ua savali leo la tue fota ina. Ia, tasi ina mafu anga ta ua la iona, tātou loa, papatiso ina I tātou. I le mele sa uta ua mo motu fie wha mamlama. O mele paptisonga lo na maliu. I to tonu tuspa ia. E iaile me tau o le paptisonga o le anganga. Spiritual baptism. O le paptisonga mua ngā e papatiso mai tātou. Spiritual baptism. O lo na winga. O le angai me o tangata I to tonu o le ainga o le tua. Whai ma tangata nuu o le nuu o le tua. Whai ma tangata whai ma whanau o le tua. Spiritual baptism. Se so alo tusi kantiam tau poto. Ia, po le paptisonga whanenganga. O lo ta ua nisi o le le paptisonga le tino keriso. Ia, ai ta o le whawingina tuspa ia o le paptisonga ia I le whanenganga o le paptisonga le nganga po le whaolaina o le nganga. Whaupula e lusu ma le fitu o lo whapea mai. Tātou whaitau ia a wā o outou umalawa na papatisoina ia keriso, ua outou o ofu ia keriso. Ok, o la papatisonga lea, papatiso ia keriso. Hallelujah. O lo whapea mai ai ia le whapea tani ia le version lea le New Living Translation. And all who have been united with Christ in baptism have put on Christ like putting on new clothes. So o le papatisonga le tau mai I, o lo ta ua le New Living Translation, whapea tani, o le united. O le united ua whaatasia ma keriso. E ala I le paptisonga. O le verse le isi o lo whapea mai. They baptized you as believers in Christ. That means that you have put on Christ like someone who puts on new clothes. O le paptisonga lea, paptisonga whanenganga. E tau tuai, ua iai le mafutanga tangata ma le li. Ua iai keriso tonu ia tau, ua iai iau ia keriso. O le whateta ingala. E iai tangata ia e lala mai I po o ro mai mo mai. Ele I uia la tau paptisonga le vai. Ai a whai whateta inga. A whai ko o ongo se furu tangata ua umona whaola ino la tau nganga. Wataria Yesu ua awai a keriso ua ia Yesu ia te lato. Ai ko o limas furu la tau o paptisonga le vai. O le ongos furu nga ua uma papatiso ia keriso Yesu. Ai lima se furu ua uma papatiso le vai. Ai ko se furu ele I o le vai. A le wingo le mau. O papatiso ina tātou ia keriso Yesu lona winga mele ta ua Paulo le kasiro papatiso ina tātou ia keriso I le whaatusa o lona maliu e mulu iane whairi tātou whai unga e taria Yesu ave mau tātou limo tātou whaol a o le mele nga whai Yesu mō tangata o le larolangi
Papatiso lo tātou ia Yesu, o talia tātou Yesu, o le atana ua iai tātou i le tino keriso, ua tātou talia le maliu o Yesu, ua whauru whale Yesu, te tonu ia tātou, e ave tātou, e ave Yesu maali, ma whaaola, i to tonu iai tātou, taulan mena, o le papatisoga, spiritual baptism, o le iai o tātou i le ainga o le atua, e moni lava la whatatainga a whai o tātou, umai o tātou ainga nei, o le iai e le i papatiso, o umontaria Yesu, o le papatisoga le vaina tele iwia, a le papatisoga ia keriso Yesu, e talia o Yesu, wa ave oi matino keriso, wa ave oi matali ma fino keriso, wa umala, a e toea o le vai, o le whaino ilo e loto, me whailonga wa aia lea, wa iei ma maftanga, ma keriso Yesu. Ile verse o le MBC lo whape mai. For as many of you as were baptized into Christ, into a spiritual union and communion with Christ. For as many of you as were baptized into Christ, into a spiritual union and communion with Christ, the Anointed One, the Messiah, have put on clothes yourselves with Christ. E whaapeia o le ofu fo le tangata tui. E whaapena uma le hata le tau moli mai ele upo le tua whaamamlam mai papatisoga ia keriso. O le papatisoga ia keriso po o le talia tātou a Yesu. O le whaapea mai le maulea, o le se mafutanga po se whaatasinga whaaleangangana a tātou ma le li o Yesu keriso. E talia lola tātou Yesu ave mani whaola. Wa iene lua mafutanga ma keriso Yesu. O se mafutanga whaaleanganga e lewa aia mata. Pauleo mewa aia mata. O le rifo tangata e lau le vai. Alai mori mau toi lewa aia mata le rifo tangata e lau le vai. Ai o le mafutanga o ia mareli. O umana whai. Le winga lana o mau o whapea mai. Whapea mai. O wā o outou umalawa. Na papatisoina ia keriso. O outou o ofu ia keriso. O lo tātou talio keriso. O tātou o ofu fo ina. O lo whaatusa na tuspaia ina e whawhai ngofia na māmalama. Whaapea o le ofu ina e le tangata o lona la e. E whaapea na umane mele le mafutanga tangata ma le ali. Whaatasinga tangata ma le ali. O ana whela na tali a Yesu. O ana whea na e ofu a Yesu. O le aso na tali a Yesu. O le aso fo ina na ofu o Yesu ke riso. Na ia Yesu tonu ia te o le whaatusa. E pei o le tangata ua ia whaamauru ina le ofu i lona tino. Whaapea na umalo mafutanga. Whaamatala e tangata e ofu so na ofu tu lou lava le ngangana. Whaamata e tangata e ofu lona ofu ava ia tūlai. E sa vali mai whaapea lona ofu le ta milo ai tua. Le ta milo fole le i le vao le lona tino ma le ofu. E le tangata whaapea na. Tangata lava ia. E pipi i lava le ofu lona tino. Wa istangata pe whaale e fika le pea le pi i le longa ofu. E le ila se saua wa kongo tangata la tu mai to tono le ofu la ta milo le ofu. A faila o le ofu tangata pipi i lona tino. Ta to mai le whaatusa pe ai sea ua whaatusa i tuspa ia whaape na le mafutanga tangata maleli. A whaape o le tino tangata e pipi i le lona la ei. Whaape na uma le lua mafutanga maleli i le aso na italia i o ia. Nā la e te lua mafuta whape na. Whape o lo la ei nai tui. Lo la ei ma na ia nai tui. Ma lo ofu le fai. Whape na le whaatuse i le mafutanga tangata maleli. O le mai ngana le verse le MPC o le mele fai mai. For as many of you as were baptized into Christ, into a spiritual union and communion with Christ. Whaape ngā uma o le mafutanga whaale ngangana. E pei o le la ei o tangata i lona tino. Whaape nā le ke riso to tonu o tātou wanganga. Nā la ia oi teimi nei ia. Amen. Tālo whai lo tu ama whai ei. Sa o le ia. Le ia. A whaape fo ia o la e kau confuse le kiki. Leise me le ia. Ia, ai tā hua na onga nei to te mamana mai, se sile kolosem tau poe lua. Ia leli, kolosem tau poe lua, oi soli, mame vero kako kai mieri. Amene. Fai o maurau tusi fai mai amene. Amene. Ia. Fai tau whaatasi fai po suma le lua, ia. Na tano mia o tau whaatasi mai ia i le papatisoga.
O lea foi ua o toutoe tutu mai ai whaatasi mai ia i le whaatua tua, i le mana o le atua. O le na whaatu mai a te ia i e uoti. O me le tau o le spiritual baptism. E leo tala noa i le baptisonga le vai. O na ese baptisonga le vai. Ma le spiritual baptism. O le tala noa i Paulo i le Ekalesia le i Galatia. Toi tala noa i Paulo le Ekalesia le i Kolose. Na tanu mia o tau whaatasi maia i le baptisonga. O la baptisonga. O le kaimia ngā kangua Iesu la lore. Taimia na rua Iesu lungo sātaulu. Ngā iei uma makako ngā. O le taimia na rua Iesu la lore vai. Ngā iei uma makako ngā. O i lalo tunga mau. Ngā iei uma kako ngā. Amen. Whamai, na tanu mia o tau whaatasi maia i le baptisonga. O lea foi, ua o tau toe tutu mai ai whaatasi maia i le whaatua tua, i le mana o lea tua. Lea na whaatua maia te ia ie woti, e mana o mia foi whaatua tua. Wa atahalu atataria Yesu e anan mafua ono wata whaatua tua. Ta sau foi o tahalu lau le vai, wata mautinoa, wata whaatua tua, o le whaatua tua, o le mautinoa. Mautinoa lea, o ta ito tangata fau, toi whaatu mai ke riso, whape na fau tātou, toi tū mai fau tātou na ie woti. Amen. O le whaatu o tūla, e mana o mia rea. Na o mia o tangata whaatu o tū, o le luifo lalo le vai. Mosos tangata lai le i whaolaina, ia. O le sile tāua baptisonga. O le baptisonga le vai, o se whaelonga wa aia lea, o le ngā luenga a le atua na ia whaamamainai, to tonu o tātou nganga, to tonu o tātou loto. O wā o le loto a ia o tangata e teimele i whaoleina, o le makua i whaane kongua, ko i sai kia, o le mafua angala na o le oti o tātou nganga, o na mafua mai mea lei le loto. O le loto i ila so tanga ma le nganga, ia ai ni te use e se le tātou mtau, ai ile so tanga le loto ma le nganga. Our souls and our spirits, e le la connection, e la connection, ia ai mo le whasau ino tātou teimi. Hallelujah. A tātou wawa aina i le whenga inga fō. O nei baptisonga le vai. Ia whateta inga o le baptisonga i le vai i le whenga inga fō. Ia i le marekom tā mo mofo i poe lima, baptisonga Ioane. I le ngaruanga e lua whaipusuma tasi i laso Pentekosto, baptiso ai tangata e tolu wafin whaapopore Kalesia, o le ngaruanga e valu whaipusuma lua, baptisonga o tangata Samaria o tai tonu i le atua, o le ngaruanga mtau poiva whaipusuma valu, o le baptisonga lea o le apostolo, ia po Saulo ina ua. Tai o ia lea li i tolu aso e wahai ia ai baptiso i lo ia, i le ngaruanga na e iwa whaipusuma le valu, ngaluanga se furu fai pe fasu mal fitu ia ole baptisonga na o taitai o tose lau Cornelio molona awainga ngaluanga suma le ono fai suma lima ia ole tina ia li tia masiona ainga ngaluanga suono fai po tolu suma le tolu o tangata Filipi o tamalo Filipi folle sa le leo fai pui pui ia baptiso o ia molona awainga uma lena tau pule lona ola e vala auto polo au fai se mele ngai oi nei mantu tamano Filipi la na o le ngaluanga mta pusu valu fai poe valu to tele o tangata Korinito baptiso o le ngaluanga mta pusu maleiva o le fai upo e lima ia o Efeso tangata o nisi so o Efeso baptiso ina o mea uma ia baptisonga uma vai e manatu lola tala Yesu la fai mareko su wono fai pusu mai tala Yesu o le fatu tua ma papatiso ina e faola ina ia a o le fatu tua e whaasalaina. Tātua waila le whaatau ina Iesu baptisonga le vai. O le tangata whaatotua, o le whailonga lea, o le lifona le vai. Le whai mai Iesu vai pusuma le ono, o le whaatotua baptisoina e whaolaina ia, a o le whaatotua e whaasalaina ia. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. O le baptisonga lai le vai, e whaataua fo Iesu, o le meilo e whaataua Iesu, o no le naru Iesu le vai. No inga fōringa mai ngā sala Yesu. O lea tau te loa, o Yesu a ia ngā sala. Ele ia ngā sala fōi whapea na ia whaia se ngā sala. Ai ua ave uma ia ngā sala o na tauele o Yesu o tangata ngā sala. Au Yesu na te lei komiti ngā se ngā sala. Ele i whaia Yesu se ngā sala i lona taimi. Ai ina ua whaahe ia ngā sala lalang. Ta ua ngā sala ina Yesu. Ta sile awala na leina alu Yesu le vai. E o fōle ia tātou. Tātou len ta ua ngā sala ina. Ia o tātou oifo le vai, whaatua tuam baptisoina. Ia, whaolaina i tātou mai Lord, whailonga wa aia nei loai.
ua matua lata lua mafutanga ma le li o Iesu e va ma lua mafutanga ma loto lua mafutanga ma Iesu ia mala wo pele ia te oi o nele ia o le fata wino le o onga le fatu o le papatisoga le vai ina ia papatiso tangata u fatu o tua ia Iesu ke viso o aila le papatiso ia fa ilo le aso tatu papatisoga ia fa pena le ona fai se aso e papatiso i tatu ele o se polkalame le lotu a o le onga mai tono tuspa ia ta ua ia o se fa ilonga va ia o le lua mafutanga ma le li ia pati fia la io au hallelujah praise the Lord ia fa manuia fo ile tua se tanto ainga nei ia ai mai se tanto ainga o lo fa penana mai mo mai longo penga te failangi mo le tu fa tai tele lava ono lo mafuta mai so se aso lava tanto live ia fa manuia tele le tua i tanto ainga mai mo mai mai se fo se tanto mafutanga sa kupi fale la nei ia vi ia le li ia o e fia fa tano fo tro me fa o e fia amen e fia